Anya laki din! Analay, anya nga dyan deliver dyan nakamotorsiklo. In-order nila kay ko iti online shopping. Napintas a klase iti martilyo. Nagorder mo, gayam nila kay mo iti martilyo, iti online shopping. Oy, uray nila kay ko Nagorder mo iti napintas a klase iti martilyo. Anya? Imo na pa'y nagorder nila kay ko iti martilyo, iti online shopping. Ang mga napimpintas pa'y dyan in-order nila kay ko. Ngam ti in-order nila kay mo. Anya? Automatic a martilyo dyan in-order nila kay ko. Analay. Anya? Adaya mo ti automatic a martilyo, Reyna? Ay, adda Diyay nga ron in-order nila kay ko a martilyo. Kasano, naibagam nga automatic jay martilyo nila kay mo. Uray nga minsaan mo nga ig-iggaman, ag martilyo. Anya? Kasano dayta, Reyna? Ay, tumayab pa'y adya martilyo nila kay ko, Annalyn. Ha? Adaya mo ti tumayab a martilyo? Diyay nga ron martilyo nila kay ko. Aus! Wan, Annalyn, naidumduma dyan martilyo nila kay ko. Tatumayab! Aun pinaluto makan dito'y balay. Ay! Anya ka din aramidam, Rolay. Imbarsak mo matanday ta martilyam kadagiti baso. Sadot ka nga sama. Di mo, kaya mo tagluto ka mabisina. Ay, pasensyakan Rolay. Madala ngamin na panak. Iso sa anak pa'y anak alutaw. Ano mga gabuakit di trabaho? Mabisina nga gawin. Dapat di mama. Ay, ala, huston. Di kan agpong tot, Rolay. Agi na nakakit din, tanay. Nabarbartag ka. Inakaglutaw ni. Bubuon, mataping ganda kita, Annalyn. Wan, aglakla ko nga ni Nana Sufing. Nakurso na daak dagito'y apinggan, iso ginatang kun Ma'am, Annalyn, at damot kasta pinggan ko napimpintas pa'y Anya? Wine, Annalyn, imported dagiti pinggan ko balay. Naglugan iti eroplano. Imported ang araw no naglugan iti eroplano dagiti pinggan mo, Reyna. Ay, saan mat anapintas dagiti pinggan ang ginatang mo kan ni Nana Sufing? Nagalas. Anya? Adapay sabong-sabong na. Kasla pinggan dagiti babakot nagkauna dito yung lubang. Anya? Anya ngay aklase ti sabong dagiti na itatak di tapinggan mo. Kasla sabong mati water lily. Reyna? Ay, imbag pa'y dagiti pinggan ko tanaglugan iti eroplano. Iso tumayab damay. Anya? Tumayab mat dagiti pinggan mo, Reyna? Ay, wan, Annalyn. Saan lang ang martilyo ti tumayab nga usar mi ijebalay. Agraman pinggan, tumayab. Anya? Saan ba na inawan dagiti pinggan? Ay, nabarkat ka man nun, Rolly. Abingay nga imbarsak mo dagiti pinggan. Nabuong danay. Anya din nararamid ba? Ay, mal-mal mo ka nga dito. Balay di mo mo taginaw. Pasensyakan, Rolly. Ada ngamin na panak. Iso ajak pa'y nakainaw. Dito lang tira ramid mo, Reyna. Di mo marami ti trabaho dito balay. Wanan. Di kan agong ungaw. Inawa kong dagiti nangananta. Ay na. Sayang pa'y dagiti nabuong apinggan. Nana Sufeng, italaang anak kaunagak di tibalayong. Ay na, nagadugayam tinagpipintas a display. Wan, Reyna.
Ginatan ko dagita a display, idi addaak pa'y ijay abroad. Ay, kasta ka di, Nana Sufeng? Sa bagay. Adamot display, akakasta ijay balay me. Anya, Nanginamot lang dagiti display ijay balay, Nana. Ginatang ko, idi agtrabaho akpay ijay syudad. aya, Wala na. Ay, panag ko nakat napimpintas pa'y dagiti display. Ngam dagiti display. Madlaw adaan ng dagita. ha? Naawanan ti ba gamray na, agawid kantanay, ado pa'y tarabidak dito'y balay. Ay, gumatang ako maiti pinggan alakom, Nana. Ang awan mo't kursonadak. Nagpapangit mo't. Anya! Nay, iskaw. Kabarbaro mo't day ta sapatos mo. Ay, ari na. Kagatgatang ko lang itay. Adamot kasta sapatos nila kay ko Napimpintas pa'y. Anya? Nagpangit day ta sapatos mo. Nagkauna ti style na. Jack Corsonada, isko. Ay, unay matunday ta pa nagsasaom rin na. Siyak matakin kukway ti dayo ito asapataos. Anya kumangay ti pakasuknam. Ay, nagado ti sapatos nila kay ko adi na maisusuot. Imported pa'y amin No talaga matlaeng ado ti sapatos ni Rulay. Apay nga raw da kanayon anak ka chinilas no mapanagtrabahaw. Ha? Kwa? Dinala kaya ti agisuot iti sapatos. Anya? Uray day tabadong. At damot kasta nila kay ko Napimpintas pa'y Mas urig ngam day tabadom. Anya? Wan isko. Nagado tibado nila kay ko nagpipintas. Di nalakayat nga isuot. Pagbagay mo, tinagan mo, Arena. Apay ka di manan, Role? Ay, si Kante Reyna dagiti naapal ken ulbod. Anya manan day ta nga ibagbagam. Kinusaan mo't apod no anagado ti sapatos ken nagpipintas abadaw. Awan tupay gatang ko iti chinilas ko. Ha? Ibagbagampay ka no nagpipintas dagiti display diti balay. Kawan tupay makitak a display ditoy. Adamot Nangada. Day talag ladawan mo idi balasan ka tinakasab iti diding. Ha? Pasikat ka mga mon ipasikat mo. Reyna ka talaga ti kinaulbod. Makitam dagitoy agamit ti balay, Rolly. Apay, naalam iti kwarta nga inggatang mo kada kita agamit. Awan bibiyang mon no nangalag iti inggatang ko kadagitoy. Diskartik mo tun Ti kunam nga ta katyak amo ti dumiskarte. Tapno lang magatang ko ti kayat ko. Talaga, di mo mo't kaya tiyagpaatiw kada giti ka aruba niya. Ay, Rolly. No anya ti adda kadakwada, rumbang nga adamot kanyak. Ay. Isuda lang, ayan ti makagatang itinangina nga usar. Ha? Kabaulak met no kayat ko. Analyn, kortina mo't nagdadakkel day ta imbilag mo. Wan, Reyna. Kabarbaro a kurtina dagita. Ay, adamot kasta kortina. Kasla kortina ti palasyo. Anya? Wan, Analyn, si kalang ayat da kortina ng atidog. Uray syakmot na Nay, jagmat ipaspasikat dagiti kurtinak Imbagak ayang ipaspasikat mo dagita kortinam, Analyn. Ibagbagak lang mat nga dadadakkel a kortinak. Anya? Ay, umay ka jabalay. Ta ipakitakken ka dagiti dadakkel a kortinak. Saanen ang masapul nga umayak pa ijay balayo. Tapno makitak laeng jay ibagbagam a kurtinam. Ha? Anya kumangay no makitak jay dadakkel a kurtinam, Reyna. Awan ti pagsakitan ti bakrang ko iti dayta.
dyan nga analin. Nasakit ti pa nagsasauna. Apay, anya timbaga na kang kaaya. Ipaspasikat na dagiti nagdadakkel a kurtina na. Nagpangit mo't nga ron ti design na. Nyalaki di. Day tama na, hindi pagbagam kanya kaun. Gumatangak man met iti dadakkel a kurtinak. Diyay napintas kan nginginaan a kurtina. Tapay, ada kwarta, mapaggatang mau. Ada ah! Na, Ako pa! makamuka. Di mo man ang kaya tagpaatiw ako nakon. Basta di nakbibiyangan iti aramida. Gawa na. Sikatin ang imbaga edi dayto, di ka bibyangan. Ah, Wan! Di nakbibiyangan ko nakmanan. na, Aguli magkalat taditan, rolay. At damot nagdadakkel a kurtina nga agpayso, Reyna. Isumat, Annalyn. Linabaak met, tapno na banglo nga usarak. Nginginaan dagito'y a kurtina. Bak nang lang ti makagatang. Anya? O, saan ka di anapimpintas dagiti kurtina? Ngam dagiti kurtinam, Annalyn? Ha? Uwan? Napimpintas dagiti kurtinam, Reyna. Nginginaan dapay. Kat, agbilib kan kanyak. Ha? Anya kumangay ti pagbilibakkan ka, Reyna? Noan niya, dadakan ka nga usar iti balay. Adamot kanya. Anya? kanayon ka busy ah, Rina. Di na pa yung masikaso nga asawa man. Ay na, Rolly. Nabartek ka manan asimang pag. Kay talatan ti aramidam iti biyag mo. Ako bibiyang mau. Kaya mo sa akin niya, tumayab amin nga. Ada dito yung balay. Ah! Ay, saan lakay? Ay, di mo aramidan dayta. Kagat-gatang ko lang, kadagiti datduma a display dita. No, di mo kaya na tumayab na kita display. Asikas mo na. Ang luto kay tinaiman sa sidak. Ah! Ay, one Rolly. Mabitlaang, taisaganaan ka iti kanam. Mas dawak man, Rulay. Nagadaw ti kwarta ni Rina nga asawa. Apay anak ko naman, doon kwarta ti asawa, isko. Gimatang matiti ka barbaro asala sityaw. Anya? Apay, di mo amaw gimatang iti sala sityaw ni bakit maw? Ni, jak amuray ta. Ta sa anak pa'y mat anagaw-awit iti balay. Aya, Ay sinalbag aray na. Gimatang iti salasit. Ta pangalaan ako mga iti kwarta na. ay kunak man no si ti pangalalaan ni bakit mo iti kwarta. Ay saan? Mas dawak ta nagado ti kwarta na. Aglakla kung sakit iti maiparit nga agas ah. Kas makita met, Rolly, nagpipintas dagiti alikaman diti balay. Ay, permi manen nga umapal dagiti kaaruba. Pasikat ka talaga. Di mo kaya ti agpaatiw ka dagiti ka aruba. Ay, Rolly. Apay ko mga agpaabakak ngay. Na, Noan niya ti adda kadakwada. Rombang nga damot kanya. anya? Kabarbaro ti salaset ta. Salaset ti baknang dayta. Kas makita mo't lakay. Mabit man lang. Adan sa madingar aramida mo na. Anya kumangay ti madingar aramida. Hoy, apay ang nagado ti kwartam. Aglakla ko ka iti maiparit nga agas anya. Ay, salawasaw. Apay ko mga garamidak iti saan anasayaat nga eh. Makamuka. Sa bagay, sikan tinang ibaga di ka pakibibyangan. Wan, siyak ti makamo. Di nakbiyangan tapakaragsakak ti aramidag. Damat mang sapsapol kini bakit mo itay. Nakamotorsiklo may. Asino? Jakmat mailasin ti ropa na ata naka-helmet. Asino nga dyan mang sapsapol ka ni bakit ka? Kasla, agpapautang mat ti lang nga day dyan nakamotorsiklaw.
Ada nagdakkal ang belt bag na. Anya? Wen, kasla, agpapautang tila nga na. Ay, kunakon kahit. Husto ti atap ko. Ada pagut-utangan ni Reyna. Iso nga ado ti kwarta na. Ada nagsardeng ang motorsiklo iti batog. Bakit? Asino? Ha, ay, di mo ibagbaga nga dak, diti balay ibagam nga da na panak. Tapay ang mambutang ka. Ay, singiran nak dahit alalaki. Awan pa'y pagbayad ko. Ay, kunakon kahit nga dasaan anasayat nga aramidam, sika. Ay, sangbom dahil ta lalaki. Di ka glamag. Ay, tulungan nak Rolay. Ang mga noy darom nak dahit alalaki. Gaputadyak mabayadan dagiti utang ko. Agpatulong ka kanya, kuno bagam nga awang bibiyang ko. Ay, ha? Ay, luko. Ay, dahil takot ti maganap mo. Insecure ka nga men kadagiti ka aruba. Ay, Ti kaya mau, noan niya ti adda kadakwada, rombeng mga adakan ka. Banag asaan anasayat nga ugalay. ay, jak lakit di kaya ti maidarom, Rolay. Mataytan, umayan ti lalaki. Agtuktukan itiri daw dayta. Ala, ingkasangun kat kasaritam na Ay, wan lakay. Kasaritak dayta anak kautangag. Ay, jak to nararamidan ti kastoy. Agbalbaliw ako na. Ay, saan anasayati naramid ko? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.